Rainbow Mizo Channel kan lo lom thau chawa voin hi January ni somni le pathum ania thlir tu le ngai thatu te chibai kan buk thau a chau khovel in do pui pathum na hi soifawa wanga ron thleng thut tu rani lawa tunlai khovel in her danglam chome ka hian in rem na le muan na alo thlen beise na sang tak aum lain beise lo boina le har sat na lian jok alo thleng fo thrina chu chuan mitam tak te ngai ati thalo mai jok ane Middle East tension sang tak om chome ka Iran Islamic Revolutionary Guard Corps Commander chuan Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei nena tanga order lo chok tur chu military ten kan hak me kani ati President Trump chuan US military asset ropui bartajingami massive armada ta chu Iran lam hoin malam panin anin chhaplut me kani ati heti lai hian US le Israel chu Iran mi pui ten rang taka ron chenghal turin an bei seyani ti an soya anin ngana poimo ber ani thu han puang zarbok nizan khan French President Emmanuel Macron chuan President Donald Trump an Greenland lak tuma malak mek na dodal turle European Union member ramte thohom na thajok siam le turin emergency summit akobok Greenland sarkar chuan President Donald Trump an healthcare kar pumpuya thunai na hui vek atum na hi red line ani tin han puang ta ane heti role hian President Trump chuan Gaza Board of Peace chu ataka na thok thei turin honani ti apuang tarup mai bok amasain kan video like le comment te milo pek sak thau turin kan ngen chawa la subscribe lo ten kan channel milo subscribe sak thau turin kan som bok chau ane ole chanchin kim chang jokin han thlir donila Middle East le Arctic biala te hian tension asang tiel tiela hei aya sang chu in dona ba kom tolo hanti Henkara hian The Times of Israel chuan nizan darsom pakhat vela report tan pek danin Iran Islamic Revolutionary Guard Corps Commander chuan indona lam hoin thucha ala soi zela US le Israel chu natakin ronpuin khovel ti China tan amang mek boka Iran an huada wanga President Trump le Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ten indona cho chua antumna chuan avorto patheng don ta US le Israel kujung trang chu indona metper mai turin acheng atrigara ain hatme kanitin apuang zara hebaka hian IRGC Commander General Mohammed Pakpor chuan Israel United States chu thilchut diklona miscalculation engpo laka inveng phim khur turin vaukhan na hate chuaka chu han mani tana thil thrajo kalo thlenna turania nisom pani chungjat indona kanlo machon to tangkhan thil tam tak Iran chuan azir chuaka chu wangin tornale natna threom jok lungai thak jok anma chon lona turin Islamic Revolutionary Guard Corps te thilti thaina le Iran military te thilti thaina chungchanga hian thilchut diklo nailo turin ka hriat tirani ati Iran Islamic Revolutionary Guard Corps Commander General Mohammed Pakpor hian asoizel dan chuan US le Israel te ronchena tur changlet turemo anlaka chet masak jok atulani poa chemha sajok turin kanin paile toa Supreme Commander in Chief Thupek le malak nate len chuak turin Iran military zongjong chuan Khamenei nena tanga order lo chuak tur chau kan hak to ni hati hebaka hian US President Donald Trump chuan Islamic Republic of Iran hian in biakna nei adua chulam chu ngai venang taka halan lain asipai te Iran dodal turin akaltir meka Israel US hian in dona mai pui chok chok turin acheng atrigara ankut an hatmek to ni hati hebaka hian IRGC Commander General chuan van bouro ka traginemo leilam pangatanga beina zongjong machon turle ayana joka changlet turin in buat seina kongtin rank chu zofel ani towa hroi tuni tlingtak Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei nena tanga thupek kan donangin in buat seina zongjong chu kongtin renga kalpuyania nikum jun tha nisom pani chung kanin daulaya kan van boruak te olsam taka han paltlang thayang kha engtika ma atheng don tolo hati heti lai hian Iran State Television in report an pek dan chuan IRGC te nasatakin ramveng him turle melma te beile turin hanin buat soya chutiang bok chuan Iran military zongjong te in buat seina kalpui hani boka hengkara hian protest laya kot thera boina cho chuana in nam hnoi niangai mi zani chuangjat mai man bel ani towa chungta chu province rang kermansha te West Province le
Isfahan le Central Iran atangtein man ani tin han report bok voin thleng hian protester nunachan zat report po apung chhojela mase heng report te hi afigar ainang chialo hloma Iran human right in report an pek dan chuan protester mi sangthum jali somni pariat ayatlem loin nunna anchanani ti anpuanga heti lai hian US based human right activist news agency HRANA chuan report an pek danin nunachan zat hi mi sangli zakwale panhi antling toni ti an report boka kha protesta boina chok chuak tu nia Iran sarkar ina pu te chu voin thleng hian chuizui zelan nia man to jongjong hi mi sing ni sangruk zanga somli le pakhat antling to ni tin an report bok ani tichon Bloomberg in voin lama report an pek dan chuan ninge mozat kalta sipai ten an unau pa te an unau nu te han tha sakawanga suna lungai taka hanomek lain mi puitam tak te chuan ramdang sarkar te an ram chungaron enroll turin beisaina sang tak an la nei meka mipui enge mozat te kan biak po na tanga kan thudon dan chuan mipui te hian Israel e US chu voina nge hian ron enroll turin kan beisaini hanti tichuan Iran mipui te hian atlai lutuk ma arang theyang bera Islamic Republic of Iran chu ron beya Khamanayan tun thlenga sipai tanun rong taka acha juitir zelna hi titop turin an beisaini ti an soi hlomani hanti bok Bloomberg chuan report an pek zel danin voin thleng hian khopui chunga thisena luanga engtiklai point thi na chu athlenga anhai reng boka chungkara chuan Iran mipui ta chu lungai nei na tuam vel meka khamanai rorel na hnuaya hian ti hlum tura thutluk na siam to mitam tak anum bokani mase beisaina han nei chun chu Israel e US ronchet hun an nga kani hanti Interfax News chuan Iran mipui then khatte sarkar thlop tura kalkho manga Iran television ten anti chhuat chu Tehran khopui chungom mipui te kan biak bona tangin ti luina manga khalkho manni ti kandonga ti chuan Iran mipui mangang le lauthong tako mek ten beisaina han nei chun Israel e US flag chu halui tiran ni tin an report boka mase Iran mipui ta chuan he sarkar ti top nan US le Israel te beina kan ngak mekani tin an soyani hanti bok ti chuan tukin khovar madeu khan TRT walin report thar hanron nei ta US military te thil nei hlom tak tak mai massive armada te chuan Iran nai vai lampang an pan mekani ti President Donald Trump chuan apuang zarta hani Middle East boina bel chalo tura malak na kalpui mekani ti President hian asoi rolin armada tam tak ten Asia Pacific atangin Iran lam hanpan mekani ti asoya massive armada ti tongkam hi tuipui lampanga chachi Indo long rol hlom le chak tak tak mai tam tak soina hania nimin lama chanchen thara kandon report khan Davos khopuya thucha asoyani ti kandon report toa Davos satanga Washington pana halokirlena hian Trump chuan media ten hena US chuan Iran bulhnai vela tuipui lama chachi Indo long lian tak chu ada hnai mekani ti asoya Azias chuan hei hi USS Ronald Reagan aircraft carrier strike group te niashriatani hanti ansoi jui danin karma salampanga khan South China Sea tangin US chuan Middle East lam alopan tirtoa tuna hian Iran nai vai taka dalu anitani in ashriatani hantia President Trump chuan intriam chutiang lampan tur long tam tak kan nei boka lom halo thlen pal hlo point chung long tam jok ta chu tirlu bel ani donani tin asoi jui bok ani Iran mipui te ko na chu achang don emtia hanzo na chu President Trump hian chiang takin asoi dulowa Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu po ko ania hemi chungchanga hian Prime Minister Benjamin Netanyahu po zona zo ania maseni point chulam hoi chuan chiang takin chan na hapedulowa mase Iran mipui te tan hian US le Israel chu aom rengani ti asoi thung ani President Trump chuan Iran lampan tur chakna ropui tak kanaya mase chu tiang thil athen chu mu kadulo zoka mase tuipui lama kanin dolong te chuan Middle East an pan mekani tin anem het bok ani TRT wall chuan US official ta chuan carrier strike group tele sipai le ralthom enge mazat chu Middle East lama hian tirlu aninge yani ti anem het ve boka aircraft carrier USS Abraham Lincoln ple destroyer baka fighter aircraft ta chu Asia Pacific atangin buena na satak Iran nen annaya wangin Middle East lama sonlu ania air defense system dangpo Middle East hian dabel turin US chuan ngai tuana haseng mekani ti an report bok ani
ti chuan heng ringot po hi Iran teang air defense lama chaklo tak te nasa taka nuai chiat na tan chuan atok hle turanga yani tin han report bok mase President Trump chuan heng in dolong te hi Middle East lama Iran naivaya te choblu ni ma sela man lo chu kan bei saiberania kan mangdon nge don lo ti chu ala chiang lawa mase kan lam hudon ani hati The Times of Israel chuan US hian Iran bei tura somna Israel nena engma soilan na hanla nei lawa achan chu Israel in rolve chuan Iran hian Israel hi abei ngai tura US chuan angai ni na hriata mase hei hi achan ber ani lo mai thaya President Trump hian US military te chakzia tilan na turin Iran hi andu tokin han sop thayani ti lantir atumani mai thaini hantia mase heti rol hian Israel chu Iran mi puiten ngak hlel taka han kouna chu chang turin ain peileni hantibok Middle East bawro ka so sanga in dona chu athleng mai turangai tam tak anoma heti rol hian US hi chamai tura then khat chuan an ngai lo boka Gaza Board of Peace din na chungchanga le Peace Plan Phase 2 kalpui dan tur chungchanga Israel chuan lungoi lo na anei wangin he malak mek na ti thuanop na nipa formin Israel hi Iran laka USA in achema sajok lawang ti soithaya ni lawani tin The Times of Israel chuan an report bok heng boina tam tak le thulengvel tam tak kara hian expert te point thil thanjal dan tur hi hriat thiam ahar hleni ti an soilhoma Muslim ramfrang te thlop tu al arabi al jadidin report an pek dan chuan Iran hober tu chu Israelania Israelina huata wangin US po hian Iran hi nok ati hleni na hriata ti chuan a point poimo ber chu Israelani wangin Iran military te inbuat saina ranga halan dan hi chuan Iran hian US hi direct abei atum don lawa US sakhoi telani point ramchunga nilawin Middle East US base rang te han target don ti an soi photoa chutiang mil chuan inbuat saina han kalpui boka ti chuan lo thei lawa ha target tel tur chu Israel han chiang ani ti alang boka chu Israel hian chiang taka ha hriata wangin Iran le US jet main Israel hi achelawang ti soithaya nilawani hantibok India Today chuan US chu ralthuam hlom tak ne na in buat sai meka heti rol hian Israel chu surprise war antimaya voile khata in dona chok chuaka chathut turin in buat saya Iran in andron beithut hlona han nei wangin Israel chu in dola yang main war mota anom mekani tin han report nani India Today hian an report chunjom dan chuan Israel media outlet 10 report trend khat anti chuaka Israel security official te thusoi te po antar lang boka Washington atangin mipui ta hriata signal langtlang tak omlo ma sela Israel Defense Forces chuan thillo thlengthai zongjong chu uluk takin an vil renga Donald Trump thutluk na siam dan tur hi soilok thei ani lo wangin Israel chu war mota aom renga military te civilian agency te police te fire te emergency service rang te lom lo thleng thei chi rang atan eng tiklai poa in pe turin hriat tir hania in buat saina po eng tiklai po in kalpui rengania Israel Air Defense Network po hayala ta da ania eng tiklai po in tinunani tin an report bok hetiang kara hian US President Donald Trump chuan Switzerland Davos khopui tangin Israel e Palestine Hamas firfiak polte in dona ti top tura Gaza Peace Plan Phase 2 kalpui chunjam zel na turata na poimo tak mai Board of Peace chu na thoktan hal thai turin dinani ti apuang tarup maya The Times of Israel chuan Board of Peace member atana somna changtu ta jinga Muslim hruaitu te antam bera heng ramtanen hian President Trump chuan Middle East remna kannaya khothang ram western trangrol pol ram tam tak ta chu Gaza boibui tura pol dina hian even ne na harsat na om thainia an hriata wangin tun thleng chuan he peace boat hi anla hlat leni ati western ramte ngai that lo na hi thil dik tak po ni na hriata United Nations Organization nen hian intluk phak thok khopin polian tak din tura an ngaya chu ani na dik tak po ani reng boka US President Donald Trump chuan Board of Peace inauguration program hian President Trump chuan United Nations nena in el thei tur pol pakhata US thurol puithin ramtam takin tello an thangchung poin mitam tak khovel ramtam tak ten telve an du hi thilomom takane hatia mase hei hi United States tanani lowa khovel tanani tin Board of Peace chungchang hasoya Gaza kan hlotlin nang chein khovel mundanga po chu hlotin na chu manzel thei ani don ni in ka hriani hatibok
France President Emmanuel Macron chuan khovel kalphung pa ngai chu nasataka herdang lam mania United Nations thunaina paithla khovel order thar timaila New World Order lo chuana bulpui turani hati hetiang kara hian ama President Donald Trump hian alodin puito Gaza Technocratic Panel chuan thuchua anron naita Gaza tundin lena tana public sector lampanga summan turle thatina hanma mozat tur budget chu thatin chengmak tadoi javel mamo ani donani ti anpuanga heng summan na jongjong hi langtlang takin sarkar le mi puita hriata mu thaya tarlan ani reng donani antibok mun za somriat vel tlucheto ngai Gaza tungding le tur hian engtiang takatam nge sum hi mamoni don ti hriatalani lawa public sector aringot po thatin US dollar maktadoi jazet mamo ani dona hetatang hian sum from anatur zia chu asia thiam thai mai ome tichon President Trump chuan karle chung hian Hamas hian anral thuam te antung lawani chuan Hamas so nuai boral vek na atheng donani ti apuang jui ngala World Economic Forum Davos Switzerland hanai na President Trump chuan rang takin Hamas so te hi ral thuam tung turin hriat tirania Massachusetts chu antilawani chuan rang tak bokin chembo vek anidona Middle East hian remna le muan na kan nei toni hati hetiang ani mekla hian Brussels khopuya European Union leader te emergency summit nei turin ko ania transatlantic inlai china chungchanga normal taka thil kalpui hani zel thaina turin tuna thilin thak danglam mek chuan harsat na asiam sak chungchang te hansoi howa kartam tak chung President Donald Trump chuan Greenland chungchanga vaukhan na nasatak aloti chuak to ane Greenland Prime Minister chuan President Trump hian amma poin alo sei towa US hian hetlier kara hian total access anei donani tin halo sei towa chumiom zia chu Greenland hian US si adu duin acha thaidon tina hania mase Greenland Prime Minister chuan hei hi engtikong main pom thai anilawa thunai na le rural na sovereignty chu za takin US hian ain turania chutiang in ne chuna chu engtikong main Greenland chuan apom ngai don lawa hei hi red line ani hati Greenland Prime Minister Jens Frederick Nielsen chuan asoi zeldanin US chuan hetlier kara hian thunai na hadwa wangin chumi chungchanga chuan ram tam taktenen in biak na hanneya in ram na zongin anin bia mase Greenland chunga thunai na chungchanga hian in ram siamna engma awm thailo hatia Greenland hian territorial integrity te international law te sovereignty te za turin kan phuta chungjong chu paljam mani chuan apathum hian red line ania Greenland mi puiten duan thang don ani chuan andu thanna US hian angai chang turania US rural hnuaya nilowin mi puita chuan Denmark lalram hnuaya omchunjom zel kan thanga European Union kan thanga NATO kan thang boka US kan thang lo ati NATO Secretary General Mark Rutte US khole tuyani ti nimin khan kanron soilanga ti sual pal ania Netherlands Prime Minister Louis Dutch-me ani European Union emergency meeting hian French President Emmanuel Macron chuan voinin mu khomna hian Denmark thlopna tan in pum khatna aram chin chungchang territorial integrity le athunai na sovereignty chungchanga te kan thlopani ti lantirani hatia Europe hi ain pum khata achaka chanlet thuai ani chuan thilpangai takle muanom takin athengle thinani tichuan Europe chu film khur taka aom renganga ya in pum khatna manga thilti chunjam zelangai boka zapalo taka thupe kandongani chuan man ruwa om thayang angte man atul thinani France chu NATO mission engkima tel turin ain hong renga Denmark tan le anhuaya rambung tren Greenland tan kanding rengani hati French President Emmanuel Macron hi tunhnaya sunglass wa chungin kan huzau jawa achan chu amita thisen jam tren khatte thalawa mawangin engin dairaka chun lona tura hanti ani ti khanhan soilanglok ane tichon Swedish Prime Minister Ulf Kristersson chuan tunhnaya boina hian Europe ramtale US in rinton na chu nasatakin ati chiani ti asoya malam kanpan zel na turatana thiltrul masaber chu European Union in Denmark le Greenland nunga hian in pum khattaka thutluk na kan nei nge yanga yani hatia engram laka tangpoin blackmail engma kan pomlo ati European Union chuan US in tarif sangjok manga awau khana wangin Greenland le Denmark tana dingam lo tura in blackmail na anga yani tichuan US tarif laka po trangruala daudal antum hetle ni na hriata
European Union Foreign Policy Chief Kacha Kalas chuan kum somriat chungjat US nen in lai chin thatak kan nei to chu European Union chuan pai bo kan du lo atia US President Donald Trump ni na akum khatna chunga hian danglam tak taka thil thleng kan hmua thil tam tak thriat lok lo thleng thei machon tura kanin pei angai ani hati German Chancellor Friedrich Merz chuan Europe in Greenland him tura in pum khatna le tumruna thohona thatak kan nei hi ka fak hle ni hatia kanin pum khatna le tumruna chuan President Donald Trump Greenland chungchanga adu thusam kaljong in ti danglam na athlen ni hatibok nejana European Union Emergency Summit until soijinga poimo tak mai chu Irish Prime Minister Michael Martina thusoi hi ania Denmark le US in kara thuthung to aoma chu chuan in biak na nei thene tur framework ape ti achiang hlea tuna chuan chu thil kaljal chu ti jiao matula chu machon dan tur le in ram na siam dan tur framework manga machon kan tum apoimo ka ti hlea ma se ngai poimo ber jok tur le kan focus satanga kan pai bo thai mi lo tur chu Ukraine chungchang hi ania Ukraine ramdin mun hi abeidon thak hlea mi zatam tak le sang tam takin nunna anchan to ni tundin muna chuan energy infrastructure te beina wangle thasik harsa takara Ukraine hian mitam tak chu khobo tin amheta inti lumna khol thilpo tinun thei ani lo boka chuwang chuan Ukraine kan focus na tang hian US te European Union te hi mundang hoi thei kan ni lo ati ole khati jong kha chanchin thar kan report thai te nile phot sela Lowin and Coltraula, Chanchin Thardangnen, Rainbow Mizo Channel hian dam takin kanin tongle thau donia.